Uwe ubriu ulayap hasyan kat ba uwe pat uparalok ulamun saujur, hadin baka tuk-tuk ke baki syong kala syak tenra nadin, ha kawe kakali he kebamla ban itu ha surok ba National Highway 6, hajan ka toll gate ha Yalong West Giant Hills District, kabala ja ha ka arp kendai terik jeliu. Ki pulit ki yathu ba hadin baki layo jingtip mardor kila her syakate ke jaka, bat lap ya uwe ubriu ubalamun saujur ubasyong harut surok, kat ba ki briu kidang persyang ban ajing rap ya u haswa ban penkit no syapo Jowai Civil Hospital Yalong ban yo jing sumar. Ki pulit kila yathu ru ba kila lap saya uwe pat ubriu ubala tiak lengktar ha madan, ha pedeng ke jing bom tip briu ha ka jing jengai ka ba kumba shispa mitar na ke jaka bala lap ya uba mensau. La sakhiru ya kidak mensaujur na ki benta jong ka kli ha ringkat ke senam ka bala sata hamadan. Ki pulit kila lapru ya kebenta jong kini ketuk-tuk Pulsar 200 ke bala julor ke badon ya number AS01R3732 na jan ke met jong uniu briu. Hadin lapen kitno ya Umar Dor syapo Jowai Civil Hospital, ha ke bana ke liang doktor ulapen bena bu ulaklan, ha ke balapen kedriak no ya ke met syapo ke jaka bu met yap jong ke hospital na ke benta ben lek syuk-syuk ya ke badan kam. Hadin ladon kat tu kat ni ki briu ki balawan ya kendu ya ki pulit ban pen itu ya uni ulanot kum ubiom stone sangma ubadai na kesnong dabong Jora West Garo Hills District kat ba uba mensau ukerteng uteng serang sangma na kesnong Trekila West Garo Hills. Nakal yang ki pulit kila subajur bakani ka tuk-tuk kala syak tenra nadin ha ka kali he ka bala penherstead kat baki ne ki arngut kilami na Yalong ban lek sya pramer ka jaka ka baki treikum kinong belasngi. Nakal yang ki pulit kila ong ba une ubriu bemensau layo i kumba ulasit syarut surong kat ba unongnya bat ka tuk-tuk kila syak patan kumba shispa mitar AA ha ketai ka kali ka batenra yaki bat ka bala phet krat no na ketai ka jaka. Mentaki pulit kila penlong ya ke jing tok kiat bat twet jur ya ketai ka kali ka bala phet krat.